Enhlana sezansi imbukeli lapho sibukele ukhona njengamanje. Kuyona le video siza kuwe ngayo njengamanje. Sithanda ukuthi nje sikubingelele, sithi sanibonani, sithi molweni, sithi absheni, sithi tumelanga, sithi enda. Hello South Africa. Sanibingelela bafo sisaphinde sanamkamukela. Singaqali ukuhlangana nabaningi benu yize kukhona abazobe beqala ukuthi basibone. Wena wathi ukuthi uyaqala ukuthi usibone, awucindezele usubscribe ukuze uzohlala uhlangana nathi kubona konke ama video sobe siwenza. Ulike le video ibukele njengamanje. Sicela ukuthi ulike video kumahala olahlekelwa ilutho kodwa upromote nje le video ukuthi ihambe kakhulu ifinyelele in wide areas endaweni ezikude lasingakwazi ukuthi thina sihambe sifinyelele khona ngezinyawo sibantu sivana kodwa nje ngayo ivideo lengayo like yakho siyakwazi ukuthi sijubeleze indawo eziningi ngoba ngisho nakwamanye amazwe omhlaba impela abayasibona ko Zimbabwe kuphinda kuphi abakwazi ukuthi basize khona mangabe sikhuluma futhi sabingelela ke kafushane nje ngicela ukuthi ngivele ngihlale phezulu kwendaba kuyona engize ngayo bafana bakithi ke akukho kuhlukile mbukeli indaba ingaso isihloko leso sibona sibhaliwe la ngezansi injalo indaba. Hey yazi ukuthi angivele ngithi wonke umuntu uke waxabana noKhuzani uvela abe nebhade yabona futhi into engiza nganayo namhlanje angazi ukuthi kuthiwani mekunjena ukuKhuzani angazi ukuthi ugadla ngaziphi induku angazi ukuthi lible lidlozi lemsebenzela la kubo noma la sekhaya komama noma imuphi logogo amhamba ngoba uyasebenza ke uKhuzani uyambhadala ngisho ibonus njengoba sibheke kuDecember nje uzoyikhipha ibonus yagogo amhambayo ngoba umuntu abheka njengoba sibheke kuDecember kodwa yonke into noma umuntu angazothi umelele noKhuzani endleleni yakhe kubukeka kuqhunqa kuphela nya ngaye kuvele kweminyama phambi kwalo umuntu kuqhunqe kuhlwe emini kuhlwele leyo muntu kuzonakala nje into zakhe ayibheda kuthi angithi wonke umuntu uxabane noKhuzani izinto zakhe ivele ziphuphe iphele nya ngikhuluma nje abanye abasebenzi kunamhlanje abake baxabana noKhuzani akuyona indaba besiphezulu kwayo ke namhlanje ukulahlekelwa komunye umuntu umsebenzi bese sikhuluma ngenye insizwa lapha evame ukuthi ihlaziyo maskande ebizwa ngokuthi usiqiniseko umvilasi osaziwa bizwe ngenkosi abahlaziya lapha kuTikTok leyo insizwa namhlanje nje sikhuluma iboshwe osukwini la ngomhla ka 13 November 2024 songayibalela ke kuzwa ngokuthi ni ivideo uyibone nini kodwa la uthola khona ukuthi lensizwe yoboshwe nini ukuthi iboshweleni lokho sizokuveza wona nje like ivideo subscribe and then okunye futhi ukuthi lezi ndaba esikhipha nje manje ziqinisekiswa uthibela laphana umfokampungose umfobo kaKhuzani usenza noKhuzani uthi nje useboshiwe noma sezimkhalele uhlala ethuka uKhuzani ku TikTok okay udaba la ngesinye isikhathi ke lelo njengamanje asikhulume ngalolu kwelona olusebathini ovele besilindele ukuthi liyeza abantu abaningi ke bafethu bebeloko bethi utshatha ugodo uzophelelwa umsebenzi noma umsebenzi wakho semgcupheni ngenxa ka live wenze uKhuzani okuyinto futhi engaphikisani ke nayo ngoba abantu banembono eyabo eyahlukene umuntu nombono wakhe ngendlela akwazi ukuthi awusekele ngayo okay nami ngike ngaqhamuka lapho ngazohlaziya nami ngibheka ulive kaKhuzani nendlela aveze ngayo inkulumo yakhe ngibheka ukuthi ngabe lento esho abantu ukuthi umsebenzi watshatsho semgcupheni iliqiniso yini okay mhlawumbe ke kukhona okuliqiniso ukuthi mhlawumbe ngase kufake utshatha engcupheni lapho ngifakazela inkulumo yababukeli ababukele ulive kaKhuzani nabalandeli nje bakaMaskandi nabantu abakwazi ukuthi babheke ezinye izinto ngolunye uhlangothi enkulumeni kaKhuzani okay mina engeke ngavela ngakho ngeke ngabuka ngathi okay lo live kaKhuzani unamagama abantu avelayo kodwa lapho ubeveza unganami uKhuzani ngendlela asephatheka ngayo lapha na Ukhozi FM asola futhi ukuthi ngayo kunesandla somphathi Ukhozi FM ukuze izinto kaKhuzani zingahambi ngendlela lapha Ukhozi FM shothi uKhuzani indlela kade izinto zenzeka ngayo bese bemvalela ngendlela izinto kade zenzeka ngayo Ukhozi FM lokho kudala ukuthi uKhuzani agcine egonyuluka ukuthi hayibona imhlola izinto zami zathi zikade ihamba kahle zihamba ngoline iqondile zishelela kuyaba manje sekune
Kins sekuney'khisi ama-potholes lawo wase uKhuzani wase eba live lapho khona kade ezame ukuthi into yakhe ayifinyelele eminyangweni noma kwi-department e-rice khona laphana okhosini njengoba yonke indawo kunabaphathi ngokwama-levels uyaba yi-supervisor uthi i-supervisor uphathwa yi-manager uthi i-manager uphathwa yi-CEO njalo i-HR. So uKhuzani bezama lokho kwenzeka-ke nangempela. So namhlanje masithi sekunawo umuntu ophelelwe umsebenzi manje ngenxa ungaboni ngasolo noKhuzani noma emva kokungaboni ngasolo linye noKhuzani ake sisho kanjalo sibike kanjalo uSibonge Ngcobo ube umphathi woKhozi FM sizothi ube umphathi ngoba uyena umuntu osekutholakala ukuthi akasasebenzi lapho Khozini FM kulandela emva kokuthi uKhuzani enze live lapha eba nezikhalo ngempela kanje basengicacisa ukuthi into kaKhuzani besingahambi ngendlela ama privileges nama advantages ukuthi umculi izinto zakhe kumele zilandeleke kanjani lapha emsakazweni weKhozi FM bengasenzi ngaleyo ndlela. uKhuzani wasefaka isikhalo wafaka isimemezelo ukuthi hayibo kwenze njani na kuningi ke akuvezile kwenze njani ke phonje ngamanje okuyekona okwenzekile sesithole ngomhla ka 13 November futhi njengoba ngithi nje hey yabona inyanga kaKhozi mangabe inyanga noma ngabe idlozizela imsebenzelayo hayi kuyoba idlozela lihlabela ngempela kuba inyanga wayekhokhela ngisho ibonus ngoba njengoba sibheke December nje imsebenzela ngokuphinda phindekile. Sikhuluma nje ukuyena uKhuzani kade efaka isikhalo ngayo noma isimangalo ngayo laphana kubalandeli bakhe ikakhulukazi nje uKhuzani elapha lapha epage lakhe uSibonge Ngcobo umphathi woKhozi FM. Sikhuluma namhlanje akasasebenza uKhozi FM akasesiye umphathi woKhozi FM akasesiye ingxenye yoKhozi FM kulandela ukuthi esesulile ziningi ke izinsolo ake abekwa zona uSibonge Ngcobo bekwa nabalandeli nje boKhozi FM ukuthi akhona ama-favors agcina ewenzela uKhuzani Dlamlenze umfokampongose naye uKhuzani Dlamlenze umfokampongose uvezile lokho live ukuthi uSibonge Ngcobo ngicabanga ukuthi njengoba sekukhona ukuthi kube khona izinto esezishintsha indlela uKhozi mina nalo sisebenzisana ngayo esekushintshele nalokho ingoba mhlawumbe ne-pressure yokuthi uyasoleka ukuthi unesandla ekutheni izinto zami ziyenzeke ngalendlela engisuke ngifuna ngayo lapha oKhozini FM nangempela ke uSibonge Ngcobo ube esesula ke emva kokuba uKhuzani efake isimangalo lapha ukuthi into zakhe ayisenzeke ngendlela wasula kuSibonge oKhozini asazi noma lokho kulandela emva kokuba kwenziwe uphenyo weni ngezinsolo bebeka uKhuzani ukuthi izinto zakhe ziyaphazamiseka iphazanyiswa uSibonge Ngcobo laphana oKhozini FM ngezathu ezithile uKhuzani ayibhekele eyibeka ngokuthi mhlawumbe izona zizathu lezi ezenza ukuthi uSibonge Ngcobo agcine maka uKhuzani lapha oKhozini FM. Awuthi sikwinyamathe yazi nginokuzibuza ukuthi ngabe lesi sinqumo esathiwa uSibonge isinqumo esihle nothi asule oKhozini FM njengomphathi ngabe yona into bekumele ayenze leyo ngoba nakho kunalezi inkulumo eseyivukile ngoba phela lokho ekutheni lokho esuke emva kwalo lapho nje lokho etrende njalo asazi noma ikhona nezinye izinto vele ebezisegameni lakhe elenza ukuthi igama lingabi lihle laphana oKhozini FM ngoba isikhathi esiningi umuntu mezoshiya umsebenzi kuyenza kuba khona ukuthi mhlambe ingcindezo ethola emsebenzini isiningi kakhulu mhlambe isi too much loaded awusakwazi ukuthi umelane nayo noma mhlambe vele wena ngale izinsolo eseqhamukile zakabomva njengalezi evizo uKhuzani mhlambe bengasezimfaka enkingeni kakhulu agcine mhlambe exoshwa alahlekelwe okuningi egameni lakhe ngokuxoshwa kunokuba a resign yena yabona into ezikanjalo kuyenzeka lokho that is why ngizibuza ngabe bekumqondo omuhle nokuthi aze asulele ukuba kasula ngake besikwenzelana mhlawumbe bezongena investigate ke manje lento esho uKhuzani iyiqiniso yini uzokhumbula mengabe ngithi mina kule video yokuqala ngengayenza ngithi uSibonge Ngcobo umsebenzi wakho nayo awuphephile kahle hle ngangiveza ukuthi into ezivezwe uKhuzani lapha zingamdalela i dismissal
zingaba ama-dismissal offense mengase atholakale enecala uSibonge Ngcobo kulezi insolo ekaKhuzani. Lapho uKhuzani abala khona unfair dismissal komunye okade sebenza lapho okhosini FM, kube khona misconduct engeke ngababala ukuthi lento ukuthi uSibonge mhlawumbe kube khona izinto azenza manje bhekise koKhuzani egcina iphazamisa indlela okusebenzisana kaKhuzani noKhozi FM imisconduct leyo nani unfair dismissal sengisibalile ilokhu njani ngiyakhohlwa okunye uzongixolela ambukeli. So izinto lezo uSibonge Ngcobo mhlawumbe ayibhekile ukuthi ingaze zishaya igama lakhe zilimazi mengase atholakale enecala lapho kuyenzeka uma ukuthi utholakala unecala endaweni noma emsebenzini uthothi ugcina uvalelekwa kweminye iminyango la uzofika uyongqongqoza khona ngenxa kuthiwa unale record elibo usuka khona kanti mawukade uresignile nje kahle wathi hayi ngisacela nje ukushiya kumkanje ngisho investigation ayibisaqhubeka ngoba wena egameni lakhe ayibisaqhubeka ngoba wena awusekho kuzeyo investigate waba ngoba mhlawumbe usuyozama amadlelo alihlaza kwenye indawo mawufika lapha uyapply kwenye indawo uzofika uthi nje no la ngisuka khona ngiresignile bengisafuna ukuyozama okusha ngifuna experience a new thing ngoba lapho sengisebenze isikhathi eside okukona okwenze ukuthi uSibonge asule kungenzeka kuba ingcindezi ayitholile emva kalife kaKhuzani izinto ade ayibona zizomehlela yabo mhlawumbe izona lezo zinto ezigcina zenza ukuthi asule uSibonge laphana oKhuzani FM njengomphathi insolo kade bekwe uKhuzani enazo against yena uSibonge Ngcobo ukuthi uSibonge Ngcobo laphana ugcina exosha abasebenzi ngoba nakho abasebenzi mhlawumbe beveze igama lakaKhuzani kakhulu njengokhe ngizosonje uKhuzani athi hayi le nsizwa yaxoshwa nje ixoshelwa ukuthi igcina kuthiwa ihlala ikhuluma ngayo njalo lapho uKhuzini emva kwalokho kwawutshatha kwathi ubeke for temporary kusikia ngengoma usazosuswa ngoba uhumngane kaKhuzani kusuke lapho othi uKhuzani futhi uSibonge Ngcobo sathi senza ama genre games lapha genre soccer games sithi sizokhankasa lapho Khosini FM uSibonge Ngcobo wavala lapho sangakwazi ukuthi sikhankase ngoba ebona ukuthi into enoKhuzani ephakathi nje akayidingi lapho Khosini FM zonke lezo zinto lezo mawuthi uyibheka mangase kuthiwa kwenziwa investigation uSibonge Ngcobo mhlawumbe lingamlahla icala ngoba uKhuzani mhlawumbe unayo into angakwazi ukuthi approve le zinto akade ezisho njoba eshila uKhuzani ukuthi unabo abantu abambuza ukuthi ubangani nomphathi woKhozi FM ngoba akafuni lutho into ehlangene nawe uyabona ke lapho uSibonge Ngcobo mhlawumbe uthi mayibona ukuthi investigation mengase ivukela ngizolimala kakhulu kunaqala ngoba le ndlela bese ngenza ngayo akwenziwa ngayo kodwa bese ngisebenzisa amandla ami ukuthi ngenze lokho okuyinto lento ebizwa ukuthi abuse of power futhi usebenzisa amandla akhe ukuze enze izinto ngendlela afuna zenze ngayo yize ngasahambisani nomthetho wokusebenza laphana emsebenzini noma oKhosini FM. Ngithi ngiphuza amanzi bese ngibheka ukuthi iliphi kambe elinye point engamelanga silishiye ngoba le ndawo futhi kumele siyicacise. So uSibonge Ngcobo usehambileke yini eqhubeka yena uzokhumbula ukuthi uKhuzani ukuvezile ukuthi utshatha angeke ahlala phezu isikhathi eside ngoba umngane wakhe futhi abantu okuyibona abapotshoza indaba ezenziwa uSibonge Ngcobo lapho ukuthi igama likaKhuzani akafuni liphathwa emsebenzini futhi uKhuzani mengabe ethenza into uyavala uSibonge Ngcobo okufana nani nengoma ezohlukanisa unyaka nje uKhuzani ethi nje kwabuza ukuthi nibangani nomphathi woKhozi FM uKhuzani uthi konke lokho ukuzwa kubantu abathile okungaba abantu abasebenza phakathi koKhosini FM nanokuthi nje uSibonge Ngcobo uthe ingoma engahlukanisa unyaka noma ezizongena kwi-top 10 ezivotelwayo zizogcina ukuvotelwa ngomhla ka-15 lapho uKhuzani ezokhipha uKhuzani ukhale ngokuthi kwakuvalelwa yena uthi uzwile ukuthi kwakuvalelwa yena
lapho ukuthi yena angalitholi ithuba lokuthi eyakhe ingoma ingene iyovotelwa naye uthi lokho ukuthole ngomthobisi Sithole lo ozwana noKhuzani umthobisi Sithole ozwana noKhuzani ukuthi indodana njengoba ubona kwenziwa kanjena nje kuvalwe ingoma yakho ukuthi ingangeni Ukhozi FM ungathola ukuthi lapho njengamanje ligaya izibuzi lidine liyafa abaphathi balo futhi from SABC side badiniwe ukuthi wemphathi ungamvalela kanjani uKhuzani nje bahlale sixebula amamiliyoni ngamamiliyoni nje mengabe nginile abalandeli bakhe bevota awungitshele imali engaka ingaphuma phi uma ngabe sekuthiwa uKhuzani uyavalelwa ukuthi angangeni lapha ku top 10 ngoba Ukhozi liyaluza phela ngenkathi kuvalwa ingoma kaKhuzani njengoba sekwenzekile nje uKhuzani phela akasezongena ngoba ingoma yakhe iyothi iphuma Ukhozi libe livala indaba yokuthi kusafakwa ingoma ezongena ku top 10 kuyilezi ezohlukanisa unyaka akana chance uKhuzani so lokho kungenzeka kuba futhi nakhona iyona into edalile uSibongi Ngcobo amazinyo akushilelezi laphana ukuthi yazi mengase ngibheke phela ngivale umthombo uKhuzani noma uKhuzani ufana neclient uma ngabe ingoma yakhe izongena kwi top 10 yabo ingoma yakhe yomculo mayisingene top 10 nje lo mculo useyiclient ngoba sekumele aphathwe kahle anga withdraw ukuthi hayi ngiyaphuma ngoba make up thuya withdraw lokho kusho ukuthi abalandeli bakhe abasizokuvota njengamanje ke ukuthi neqhubekayo ngempela ngale licala asazi ngoba uKhuzani usewabizela amagama omthobisi okuyibona abaphutsha izindaba zakhe izikasibonge Ngcobo ukuthi nje bevala nje ingoma ezovotela lapha kweziya top 10 kuvalelwa uKhuzani noTshatha lapha kuyavela ukuthi uTshatha athubeke lapha temporary ngoba umngane kaKhuzani uthi lokho kuvela phi asazi noma into vele uKhuzani ayithole kumngane wakhe lokuthiwa umngane wakhe meke ukuthi kuvela ukuthi uKhuzani lento uyithole kumngane wakhe osebenza ngaphakathi koKhosini FM noma ngabe imuphi lo umngane osebenza ngaphakathi koKhosini lo mngane usangaya investigation naye mhlawumbe usangalahlekelwa kunzima ke mfethu kupetukile nje impela kupetukile kakhulu engaze ukube mina bekwenzeka kimi konke lokho mhlawumbe mina umphathi woKhosi FM mina obekade econtroller izinto ezenzekayo lapha oKhosi FM bengenze njani nami bengaresign yini nginalowo mbuzo nje ukuthi bekumqondo omuhle nokuresigna komphathi woKhosi FM ngenxa yezinsolo abekwa zona noma evezwe uKhuzani lapha ku live wakhe nini enzukweni ngisho kanjalo so njengamanje akasekho kuSibonge Ngcobo ushile umsebenzi ngicabanga ukuthi ubulungiswa angazi noma iyona satisfaction uKhuzani ayitholayo le uzizwa kanjani ngalento ukuthi ukuyena umuntu okade ikhala ngayo lapho ukuthi hayi into zakhe eKhosini FM ayisenze ngendlela uKhuzani azi ngayo ngoba okokuqala ekhala kodwa ukhomba ukuthi lento isinesikhathi eside yenzeka noma isinesikhashana yenzeka uke wayihlalela phansi ngempela nayo umphathi woKhosi FM naye mina nje akho uKhuzani uzuma lapha nabathi bayazama ukuyilungisa njengamanje ke shothi bahlulekile ukuyilungisa ngasese uKhuzani waya public mase ya public kuyaba umphathi useya resign asazi noma resigner ngenxa yokuthi usevele njengomuntu ongakwazi ukusebenzisana nabantu abasebenza ngaphansi koKhosi noma abasebenzisana noKhosi FM njengoKhuzani okungama client njengoba bengabaculi nje dlalwe ingoma zakhe lapha bangama client kulona uKhosi FM so umbuzo uthi ngaze uKhuzani yena usezizwa enjani ke njengoba uSibonge Ngcobo eseshile ngempela ke lapha uKhosi FM njengomphathi uKhosi FM njengamanje kuthiwa nje lundiza lodwa alisena mshayeli olushayelayo sekulokhu njani kamhlamba wazelusile ngempela ke khona lapho uKhosini FM angazi ukuthi ngingayifunela khona umsebenzi bisalahlile nje benje ngivele ngifike ngithi ngiyaniphatha abafana nokutshatha laba ngibatshela send reporter kumina madoda yazi kunento eyenzeka lapho eKhosini noma hayi nje uKhosini phela ekakhulukazi uKhosini manje nje wangingabona ngasolweni uKhuzani kukancane ukuthi usinde noma uqhubeka usebenza isikhathi eside khona emva kwalokho yabona asiqale lapha nje kungezwe ngcono
Ngezomqondo asazi ukuba besazwana noKhuzani ngenkathi belokhu njalo uNgizwe ezekhishwa lapha kodwa amahimihimi athi uNgizwe waxoshelwa ukuthi ukhozi lolu ubeselenzwa nalo olwakubo esephusha kakhulu uKhuzani ingakho agcine exoshwa sazi exosheni kwakhe babesabona ngasolinye ngoba kwaba ukuphuma kwaNgizwe lapho unyakeni wokuqala nje angisana ngoba unyaka noma izinyangana noma kwaba inyanga uNgizwe Mchunu athi uzama ukwenza umcimbi laphana isimo sami 2019-2002 yayivele ngasabhekani-ke lapho umcimbi ungakafiki kusaywa nje kuwona umcimbi ulive wokuqala kaNgizwe Mchunu ewenza eqeda kuxoshwa koKhuzini ilapho khona afisa khona ukuthi ayiyena noKhuzani abasazwene vele nakhe ezeveze ezithi ngingenaphi mina ngabe umfana lo mfana osemdletsheni ekutalapha lapha ubhizi unakeliswa waveza nemfihlo zokuthi uKhuzani wawena indondo zamalahle wayephiwa lezo indondo kwakulive oqala lapho uNgizwe Mchunu eqeda nje xoshwa Khuzini FM asazi ukuthi babesazwana kuyasolisa ukuthi yayivele ngasathelela namanzi ngaleso sikhathi uNgizwe exoshwa kwabuya kwezanganeno kwawo Ayanda Melansi naye sike sambona bebanga imali lapha noKhuzani Dlamini Zofampongo siyimali zohlelo ladlala lapha ku TV iKhuzani Bo ireal TV show kaKhuzani iKhuzani Bo eyayidlala ntambama ngo6 ku SABC 1 naye uAyanda Melansi sambona Khuzini emva kwalokho nje sibangisambona lapho Khuzini FM hawu umunye nje futhi lo ungazwananga noKhuzani sidlule lapho sizisondele sizenganena nangu uBobo umfana wePiki okade naye nje ehlelwe yishwa kabukabi emva kokuba naye efizile ukuthi kukhona ungabonwe ungasolunye kwakhe noKhuzani wathekelwa umphakathi uBobo wamenza isilo sengubo yize umfana wePiki naye kodwa ke esindile futhi uyaphela umqimane siyaxhumana naye uright umfana wePiki kodwa ungomunye futhi abayibangabonwe ngasolunye noKhuzani kwakhomba ukuthi izinto zakhe ziyambhedela wehlelwa nje yishwa sokubiza ngisho impela kumehlele ngoba yena utholakala umuntu ongathi akanacala ngoba nakho ngaphandle kube ube necala ngabe sebamvalele hawu into enzeke njalo last month okay njengamanje sibona laphana umphathi Ukhozi FM uKhuzana kaphili nesonto nje memezela ukuthi hayi ayisazwene kahle khona vele intuthu ekhona phakathi kwabo bobabili uKhuzani nomphathi Ukhozi FM akuphilanga isikhathi singani na umphathi Ukhozi FM usesulile emsebenzini wathatha ungokwakhe waphuma kanje kuthiwa lezo ndaba zifike nje isigubhukane lapho vele abenzwa khona abasakazi boKhozi FM baqoqa babeka lana saphuma isimemezelo baningi ke abasathukile kulokhu okwenzekile abangazi ukuthi ngabe bona isasa labo limi kanjani lapho Ukhozi FM emva kokusula komphathi Ukhozi FM mhlawumbe naye engasolo ngoba ethanda esuliswa izimo ezingamlandela okay sithe sabheke lokho nakho sekuthiwa futhi lo ukuthi uhlale kuthuka uKhuzani Dlamini umfo kaMpongose ndaphana ku TikTok usiqiniseke mvulaso abambiza inkosi yabahlazi naye ezimkhalele amasonga kaSigonyela ubanjiwe ngempela uvalelwe njengamanje usekhulu ukuthi asazi ukuthi ukuliphi ejele mhlawumbe uleko John Foster prison eGoli kodwa naye nje ubanjiwe ukuthi ke yena ke udaba lakhe lithini asilibekele ngelinye ilanga okwanamhlanje nje besithatha sikunpackele udaba lo mphathi Ukhozi FM naye ongasekho iyeza ke indaba kaSiqiniseko nahlala lana nje usubscribe ulinde okunye sikuphathele kona ziningi futhi indaba esizana zofowethu kuningi esizana ngakho baningi abavashi sisazokulethela bona baningi abacula usazobathola lana wena nje awuhlale la kwiBantu TV 1 siphinde sihlangane futhi ngokuzayo.